ام دچن کوبانه زارا مستو بمره سر هلا تليفون زارا دنباش زارا مستو چالکوان ج کوبانه بمره یا سرچوان دنباش ورا بله زارا تو لکوبانه داوی ترین زانیاری لجمت چنه سر در باسبونا داعش هر سه محورا و باشور و روج آوا و روج هلاتی کوبانی بله براستی کوبانی وقت شنگال بیا حیانها پانزه مهوا روژا سشم حیانها 150,000 انسان کوشبر بیا از بیجم 150,000 انسان آتی کوشبر کرنه سر دست داعش توان گندن کوبانی ها والا کرنه به توپ و به تفنگ ایرشاد دبن شکلی هوانه دبن سر گندان خلقه سرزید کن خلقه دکجن به آرمان در خلقه دکرتینن جوان جعده وان دخیرن بنها بحزاران سر تینوری ترکی خلق کولبیا دبرت به هنک دربات بون و هنک حمانا هنک خلقه اتومبیل وتشترقها وهم تشترقها دقتنا الوزراء دوار انساني روش قال لك نباشا مال خلقه افغاندانات كبد جوان فكرنا مال خلقه تدزن كاشتكن كسي سيفيل نا حيانها بسلام كسي سيفيل واندانا خلق نزانا مسيري وان شيء قال لك قرتنا قال لك هاتنا شردي كرنا وحيانها التأكيد كن 1,000 انسان كوش بحبيها السر دستي داعش بله كاك زارا داعش جهشتيا كودري تشقاس دوري نافندا كوبانيا براستی از ارشاش سه آلیاده اولا آلی روجلات روجلات بتری 20 کیلومتر دوری بازاری کوبانیا جنده کنده عینبته و قرامو و جوی آلی دا گنده وقت مرسمیله وقت گنده هی توب باران دکه یعنی نسکا 20 کیلومتر در روجلاتا لوی آلیا و دوه شر کی مازن ناباروان یا فک درکت و قال لك کشتی واجی چیبون او بلکه شهید هدایت فک جی هنا لوی آلی ببیرنگی روشتر به هیرو وقت کانتون درباس بوچو آلی روجهلات هدایت فک دین جبو مورالان جبو داینو استاندله جاله جروج آبادا اوجد نسبت در 20 کیلومتر دوری کوبانینا وقت گنده قراقوی اونا گنده گشتنا سینوری گنده قراقوی 20 کیلومتر روجاوی کوبانیا جوهر گندان تو باران دکن الورجي بيادي الورجي هيا كاك زارا بيادي جي الروج آواي كوباني هيا لگنده قراقوي بله جي بردا هداية فكهيا ساعة هذا براسي أو استراتيجية وانا نقول مرة قلت استراتيجية ندانينا يعني أغاب بشكل شرعي وقت شرعي عصابات اللي بخنوا وبقرن صدام كنت بنا قاضي شرع فجواجين او ارمان جوانها باجار كوباني بباريزن وجمرة هيرو تأكيد كرن بربرتيوني وانا عسكري انه امكانن 6 مهان بباريزن باجار كوباني وامنانن 12 ضربات ما احتياطي خابرين بتشاك بسلاح ام باجار كوباني بباريزن 6 مهان و12 نقام بضربات واما ديانة بقينن وان وخطارة بقين وان وداوي داعش بفشله ودركبه از هيرو جمرة واقوته كاك زارا لكوباني خلق لكوباني مانا وك باجار كوباني براسي خلق هنا خلق هنا قال لك راس شونا خلق بريتشي زاروك وجنن يعني بلكي بربرتياري كانتون يجي قوتن يعني دبا يعني يا وقت بغاز بارماني زاروك خبرينا جناب بيجينا جبر وقصد شباب جذور دا بتانغان فجواجي خلقه جنن خا وزاروك خا در خسنه اما هناك دينجو خورت وخلق مايا هدايتك مايا اداره کانتون مایا خلق مایا روزنامه‌وان مایا امریکانی بیل گلک براسی درکتیه حقیقت گلک درکتی لهنک جیمانا بیتر کی خورد و
جندن براسي ما ترسين هنا يعني ما ترسين هنا لو ما خلق جنة قدم فينا شنقال البيش شافانا زفرنا دل بيش شافانا لأما هذا يفك هيرو رازهان وزفيري لجبهات قوتن وبعد فرسيارة كونتون قوتن أم حياني داوي شر بكن وبانجي كدن هيرو سروكي كونتونا حكومة كوباني بانكر هذن اقليم كردستان اوجي قوي علي كاري بكن وقت هذن كردستان تركي بغنت دوی ولیلا جهانا لأما امریکا نت بیجه خلق گندان براستی گندان نمایه للبازیر و هین کس کنه و غازن بپاره بله زور سپاس کاک زارا مستو روزنامه‌وان ج باجار کوبانه تبمربوی